آقا ساره دا مجید بگیره بالله 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 کی دیدی؟ های جنگو سلام یکی این که درکفتیم بو سیرانه که هلکفت هاتنا کردتنی بو نجویل گلک کرد باند سال دیمایی که هاتنا نجویل کردستان هاتن ولایت دی هاتن جامعه وکی سنتر صلاح الدین سنتر مبدیا ام پیکنیکه که بو آنا بکن خیر هاتنا وانا بکن و اوجی ما بنیاسن ام جی وانا بنیاسن اوجی خو حساب کن شما انشاءالله ام همی ایکینو ام تیک به خصوص در کبینو حیالت ما ایکو دو بنیاسن کیفه بکن و تیک به بدل خوشی ام ولاة شهادية وخدا رب العالمين جزاء وحموما رب العالمين ان شاء الله يكتب لميزان حسناتهم رجي قيامات عربي شيء ممكن يعني كردي نازل فالين ان شاء الله مرحبا بكم في ناشفيل يعني احسنتم اختياركم لمدينة ناشفيل نوصيكم بالاهتمام بأولادكم وبمستقبلكم بالاتجاه نحو الدراسة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برای گوری پرسیاری هبو مشکلی هبو هرچی گریتی بو تمنا کن چون لدونات هزیتی تردد نکن ورم بو سنتر اگر مشکلی مکتبی به حز کن مکتب خلاص کن وبني فاينانشال ايدا يعني مشكله منضاله مشكل هرشي بيبي رجاك ايما ليران بو خدمتي ايوه ايما ليران بو خدمتي براي خومان ايما ليران بو خدمتي ملكي خومان هرشي شتي بيبي ان شاء الله تلفون ما نكر رقم سي 0.6 I got. Yeah!
That's 3-1, right? Go get shit. Pass get it, shit. صفقة الطاير يفتحها اه فادي بينا يا والله هكا اسمك هذا السمايشة أم الجنوني شركة كويس لسه شكري. لما كورة فتحنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله